Ngi pidang sebagai pi borok sasi sempat cakani ka channel kejongi bat hangini ka video ngin pe yakini ki post ki brang shalat thamai po Meghalaya. Shopping in sedang yakani ka video sungguh subscribe yakani ka channel but turn on your new notification bell kanang bapinum do yaki videos ki bangi upload. Pila ruban follow yangi po ka Instagram kani ka Instagram account kejongi. Yakini ki post lapalat daka 101 headquarters Shillong Meghalaya Arajar Arpoar. Kiketang juga niki post kilong kumne Lower Division Clerk LDC bat ka multitasking staff messenger beyond kelas date dan ka tarik bakat do papila ban sama niki applications kade shwa bandap arpalai sngi naka khatpra do arpasan tering benai march bapala ikanika advertisement ya ka post Lower Division Clerk LDC kalat art ligi post yaki schedule kas ki each limit kade khatpra do la post 6 bat ka salary lani ko tulap kadai ka khandai hajar khandai spa hado 10,000 shi spa akshi banai ke educational qualification kalong komni plade ban pendap ya ka 10+2 lani ka class 12 bat pediru balaman type lai pesan teliki kentien da ka ketien pareng ha ka shimenen ha ka komputer ya ka post multitasking staff messenger pion ka like ka post ya ki schedule kas ke each element ka dekat pra hado lai post 6 ka salary lan ko tolop ka dekat prahajar hado lepo prahajar news pa akshi banai ke educational qualification kalong komni klade ban pendap ya ka class 10 dan ka matric ki candidates ki belong eligible bagi buku ban apply kini ki post pihak ban pa ya ka application ha ka prescribed format syakani ka address dir gp stn dsc HQ101 area Shillong 793005 hadin jong ka envelope pihak ban tho ya ka kerteng ka jong pi ka kerteng jong ikpa jong pi bat ka address ka official notification lani ka notice ka apply hi da ka HQ101 ngal aya po description jong ni ka video te sung ba download bat police ya ka shaba pin apply kini ki post kanang ba pin tip shushu shpang ki details